Tikireni. Mochonko augeraujo. Ngwitiang kwe nama. Ngweta bua modo. Ndene Afrika. Ndebira antoba veru. Nterona mwamba. Nterona mumaramadi. Nterona muntomwe. Nterona nkea. Na tutuomba kwa antobaba. Ende. Kede ibu kwenda tuadha antobaba. Ito vilie. Kedo mo keo ge ontuere. To vilie metere ao e ontuere. To vilie ntato kiao. To varetere odongeri. To varetere arongo. To varetere amba. Na manto jara mai. Na to varetere into vieto bone io viega. Va menya into vieto viegare. Maduganyo yao. Yaka. Ore tu kwenda bakara. Muchonko wetawa Lord Macleay. Nere the British Parliament. Tariki 22. Sia February 1835. Barajo kia meaka komi. Ya kuiduranira. Ke miaka 10 ya kuidhuranira barona ule bwega mu Afrika arenda ikirwe Biblia mbere athonde kona Biblia na rwakinya murungu jwao jotebugi murungu kere mara jotebugi ende murungu Sayuni re na murungu kere mara Mwithimbu ukawa mutungatera bwira kande mutungate liberated. Somebody say amen. Amen. To morungu ra turomba ka mumiru ataromba mirungu ere. Aromba murungu mwe wakere mara. Non tutuite kiti muadani akaraga harea. Bokuiwa muchungwa ruga atirona mwamba atirona mumaramari ibajo kire meke komi baraiduranira baretere yetagwa Berlin Conference Partition of Africa bareta kugana Africa baragana ndere kenda tomba muntu mwiro mbere tumutumira ni Biblia kaduri koro oro we avinga toe imo biashara kenda menye ntobye to kweli bibiaga na ndere ure nchamba ide che wadani na chekinende ikini de bagoro nonto muntu akolingwa kache we kogitate ha ekodira o ne utukari na ntoba bange baraba domete they are slaves of that policy. Divide and rule. Divide and rule. You know, you know, divide and rule. Kuoga ntobeto, kancho kadianto Tharaka, nkado mono, wana Simon, nkubocho kadiankado mono, nyonto. Wamanto jaja manene bodidete. Boavidia na njere njega. Na manto jaja kadombe okaire jaga Tharaka eonka nonto anto bamero bombe baumere Tharaka goto umere Tharaka no kairwe muntu ni ora twetere torathirima kinyanto bange na torambereria kuthoma ntato nyingi torakarajeka toragaruka kora tokari Mbele aiko president. Ukwelele hata bayi. Ukwelele hata ndata karoji. Ntegere ndona mere gakenda kethea no tegere roje rorea nara rokugwira ndunduru motorea korwenu ratutara mbodere mwegembe kaduru mokera kambere
ndona Tharaka kanduru mukatwere ndona mochuka gato ndona Momodambe ndona Mwembe ndona Mwimenti ndona Motigania ndona Mwigembe njayombe ya Meru ili area ingai ombe teteni ende gwekangega ukadio kanini nakonda ageta mwigoji mwigoji negwa eji na gote muntu omomeru oteto wegoji niyo yari dene Biblia yaugaga cities of refuge Kemeru Biblia njori Biblia iwera ne bokuru nau ni oto atanirie na Fadman nondo Fadman yendera kuga tumete Manda Island patwa tugukobia Old Testament ndia modi ya Fadman akurubere weta kodi ya biudia baina miaka ngana ambere kuma 70 wikia nda modi ya bathomete Biblia re ibaije kuthoma Biblia ari ndio modi au astuka nda mwiro kario rongo na kinyakeda no kwenda kukwata yua PhD ukaandika manto jama Fadman kadha mire twakaraga no Muthara parish aradama areja ubo Mwembe ale akadere ntije aradithia PhD ye wareja akodhiria yupu andikire tumete Manda Island eute omboa Badwe tomere North Africa turena matore janto kwa Meru ugateka ndene nyomwera bona Mau tuena Lake Victoria tuadira maitha tuogoka tuatiga kuri tuatiga muntu wetu wa Kisii neo akethe Kisii twamutiga tuena tuatiga kuria tuena Meru Arusha ugeta Meru Arusha antoba baragia lugha ya Kemeru tuadira Rukanka Indian Ocean twauga bai koko ikutwaringe biaroje katwamba twaitia twetere Shingwaya area ekuwatanira na Indian Ocean estuary na ikyo gyatumire batwe twitia na sagana ngoimbia kenda tukinya bururu aja turi mwathani abotharime na bukatie bwega nkauga ikwaria mbaria wake amen ende ontwere bwetu bukabuta na bukendia Oro mwiriga